mugezwaho ku bufatanye na MTN. Everywhere you go. Hanze y'imbibi z'u Rwanda, imwe mu makuru ari kwavugwa nuko nubwo uyu munsi iri havugwa inkuru yuko igihugu cya Kenya mu gihugu cya Kenya ndetse na Somalia urukiko mpuzamahanga rukurikirana ibyaha bihuza ibihugu by'amahanga. Kenya kuri ubu ngubu yamaze kwamagana umwanzuro w'urukiko rukiko nyine rukuru mpuzamahanga rushinzwe ubutabera ku makimbirane ashingiye ku mupaka wo ku nyanja y'Ubuhinde isangiye na Somalia, aho basaba ko habaho ibiganiro byo gukemura aya makimbirane. Umwanzuro w'urwo rukiko ushingira muri rusange ku busabe bwa Somalia muri ayo makimbirane, aho icyo gihugu cyari cyatangaje ko urukiko rwa ONU rwemeje ko Somalia nayo yahabwa uburenganzira kuri ako gace bivugwa ko gakungahaye kuri gaze na peteroli kugeza ubu kagenzurwaga na Kenya kuva mu mwaka w'1979. Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yatangaje ko mu gihe igihugu cye kitatangajwe n'ingingo cyangwa se n'umwanzuro w'uru rukiko mpuzamahanga gifite impungenge zikomeye ku bishobora gukurikiraho mu karere ko mu ihembe rya Afurika ndetse no ku byerekeye amategeko mpuzamahanga muri rusange. Akanavuga ko yamaganye uwo mwanzuro kandi ko batawemera nka Kenya muri rusange. Amakuru yo mu karere mwayagezwagaho ku bufatanye na MTN. Everywhere you go. Tuvuye mu gihugu cya Kenya none reka tuve mu karere tujye kuri iyi nkuru ivuga ko muri rusange umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis yavuze ko iri dini ayoboye ryakoze amakosa mu kwimakaza umuco umwe gusa, rimwe na rimwe hakanakorwa amakosa yo gukoresha imbaraga mu kugera ku mugambi w'iri dini. Papa Francis yavuze ko ibyo byahombeje Kiliziya Gatolika ubutunzi butandukanye mu by'umuco ndetse n'imigenzo myinshi. Yavuze ko inyigisho za Kiliziya zerekanye ko hakwiye kubahirizwa inkomoko y'umuco n'imigenzereze bya buri muntu ku giti cye nk'uko inkuru dukesha BBC ibivuga. Ibi Papa Francis akaba yabivugiye mu muhuro rusange uba buri wa